Бүгінге менің янымда да бір жидді Ақай тұра. Сон, Ақай парчасы, сенің адың не? Менің адым Бекир. Я сен қайдан келдің? Мен Ескі Қырымдан келдім. Я сен әнді мектепте оқуйсың, Я қачыншы сыныфта? 3 Б сыныфта оқуйым. Машалла, Ескі Қырым милли мектебінде, доқра? Кел мектепке селамлар еллайық. Я сен бүгін біздің жюри азаларымызға нені бағышлайжаң? Мен Айдут Қайтарма ижра етeceğim. Машалла, Айсе бұйыр санаға жюри азалары сені беклей. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Senin adın? Бекир. Maşallah. Handan geldin? Ескі Қырымдан келдім. Eski Kırım'dan. Maşallah. Uzak ve uzak değil. Abla bir orta. Kırım'ın merkezinde. Sen nasıl oyunları hazırladın bugün Bekir? Мен sizge Айдут Қайтарма ижра етeceğim. Sen özünü nasıl seziyorsun? Aydut musun yoksa merhametli bir balasın? Sen merhametli, men bileyim, eminim. Ama bu oyun Aydut Kaytarması olacak, he? Evet. Biz bekleyik, bakacağız. Buyur. Saygılı seyirciler, bizim Bekir iştirakçımız sanada Aydut Kaytarmasını icra etmekte. Şimdi benim yanımda onun aile azası Tora keliniz, onun da yakınca tanış olayıq. Selamun aleyküm, tanış edin sözünüzü. Aleyküm, Gulnar Hartanası olasın. Hartanası olasın. Torununuzun çıkışını gözetip nasıl duygularını hissedesiniz? Ne duyasınız aslı? Gururlanam. Maşallah. Çok sağ ol Bekir, maşallah. Menimcesine men en oyuncu sanaga çıkanda men en birincisi yüzüne bakam. Bu taraftan sana çalışmak gerek artistik tarafından ama hareketlerin yaxşı yapasın. Sert, katı yapasın. Ama şimdi bu hata değil ama ben aytacağım. Uzun bir nağme, müzika seçip aldın ve senin hareketlerin tekrarlana, çok tekrar yapasın. Biz her şeyi anladık, onun için sonuna kadar baktık. Ama ben bellesin, menimce bu artistik tarafından çalışmak gerek. Bardoş, Базилио. Песни танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках. Лап-тупа-типа-дудай, 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 дай-дай-дай, лап-тупа-типа-дудай, 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 дай-дай-дай-дай. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны.